kadam pinjal sovidel nang tu nampak langpon po mobile pen kosonsi ilitum bit keselam po nengma nili DAW mobile apps penang tu nampak langpon po easy proses nampak langpon po nang litum telah so video lang ignon nang litum ta mobile pen bit selam pon tek po DAW mobile apps pen te video cengce pranal tu pan sinang tu regla nang litum jang si la so channel long pin si video ke lang ceng lang pon te nili channel subscribe ditha lapen bell icon ta nang litum press ditha nili ka upload video nang ta prang si ke lang pon long ye pan te pinia video lang pon sana aprang sinang litum DAW mobile apps impunang po digital audio workstation mobile apps nalitum M-Track FL Studio lason nalitum DAW nalitum mobile apps impunang po nili no nalitum pan la FL Studio bang sinapak lang po kusong si beat selama la FL Studio impulo nalitum son interface na po lang po nalitum tilang po empty pulang klik no nalitum la continue lang klik no klik nalitum la okay lang klik na po oke lang pindah po ng tuang son interface ng paklang po nang itong larong tek lang po BPM po nang itong laki chinikin ang sot BPM beat per minute nang itong lang support chinikin ang sot nang itong lang so BPM ko anma kapaong chi lapalo nang itong music beat ki speed po nang itong luntay speed po nang itong lang so BPM ko anma kapakom nang itong beat speed ta komset po nang itong isi example nang itong isi na idea na pipon po nang tung landak tek polong po ahem nang tung box son ahem tek polong lo nang tung la so hem kuan speed nang tung asi kapawang dak serang dat pen dak serang dan kuan difference nang tung BB lagi la BPM pen nang tung fix nang tung BPM jong si paong pun te ladak so box serang dat pen hal so box lo la so hem chat po speed po la pen nang tung beat speed po nang litum lunda automatic si speed po nang litum ladak pen si fix nang po nang litum BPM ko ano tempo ko ano nang litum BB po nang litum yung si alun bang speed ui po nate nang litum la paong nang po lag automatic si beat bang speed po laban slow ibun nang litum la so BPM bang pakom sana po nang litum la adung si tamin nang litum la so beat slow chat po la pen si nang litum la so box kuan si difference di ma as asik apa bang lagi dalam tentang konsep klik na po mata benang tulasan klik la audio po clip tek lang po tentang klik na po la kick milih select po kick nang tek lang po la po tu head sarum long do kick po kick milih select lo select ben tek lang po nang itu la kick milih dak buhay po milih la duita kick buhay po la so kick pen la so kick kuan si speed TV mana itu lah BPM pen sinang itu fix nih kalau sinang itu lah so upbeat pen la so kick kan si ase pecah lo jema kan si difference bima la sinang pen ko an minute tapi sinang li holo so beat holo so la so kick ko an second tapi sinang itu ko an si difference bima nang itu lah BPM pen si set nang po nang kanen na paklang lo nang si ini lagi example sina paklang beat kosong tiga selama beat nang tunggu dak son konasi ke match mana nang tunggu son set pana po dak binang po dak tong si cok silang po nang lapu track pon bom nang po dakan mana nang apor kiti pasi beat nang tung music la dak kicum ni po nang dak si lampon nang po ilan la dulki bilo sangga son start po nang tung pipia bit simple sinang ma dulki sinang ma gunguru sinang ma head sinang ma snare sinang ma nang tung dak soplong po nang tung dulki nang po dulki dak simple nang tung bilang po nang tung dak simple kuna si dulki kibisi kijumi manang tulang kon po lada ke boy binang ko dagam si sukses po la pantereng na po kapen der ong pap ong po nang litong lada BPM pen set po nang po BPM nang litong si prap ong chelo po nang dak pendak ke bang prap ong chelo po nang tulang BPM pen nang litong panglen nilo pap prap nilo nang litong box nang la nang nilo nang litong sem box ong edo sistem
same bar long le dus tame same ahem ahem long le dus tame nang tum so BPM yung si paang olote same ahem long le dus tame automatic prap de lagi so BPM be tempo ba sa prap to nang bijong si pakom tente si beda ahem long le dus tame automatic si speed bang kok chat po pasila BPM be sila tum fix nih son bipon bom nang po nang tum idea pon bom nang po kuna si kijumima nang tum ladak sila pon bom nang po nang tum son idea pon bom nang po kuna CPC tabla sampul nilai dak bila son lang pon bom nang po khusus sampul si nang lang match na nilai dak sampul put lang pon bom nang dosen sampul lang pon si ingay pan melo khusus sampul si nang tum alam kijumima nilai dak ini son bilang lang po nang son bipon bom nang po kuna si nang tum nang itu aninga hangat yang kan cuma masuk menang itu dag binang po esam dag bisok si pun nang itu lapon bo nang po sip sip kick nang itu dag varieties kick lain eta varieties lain tupi ke lain kick ke tupi tipi kick sini nang itu dag lapon bo tabla guru head snare sob nang itu dag long aja nang itu langsung select pom bom si bipon bom nang po nang zumateng nang hangateng pen cuma cuma nang itu langsung lang pon bom nang po jong si cuk pati la pom bom nang po kodaki bisi ke cumi ma lapan nang itu langsung lang pon bom nang po ini si idea si nang pila nang tahan cumi beda tahan ini po si bilok lo so isi idea sinang pila person si beat semal ma isi idea nang pila joypick nang tunggu so video kilang pajutik no video sebut dikit hai nang kilang pajutik no nang isi idea lang po lapan mobile ban person si studio son ke recording ma DAW mobile apps pen jadi so video zanang nang kana paklang po lapan mobile pen person si studio son ke klaim pon ke pon ma ini so channel long nang itu kan series video nang pon po nang itu kilang apa judik no ini nang itu kan isi nilai series mobile pen studio son kusun si kesema nang nilai nang pon po dan beat kusun si selama pini nang pon lo lapan BPM nang itu anak sapo isi idea pilo BPM ko pilo beat per minute tempo nang itu jong sepini kecini kang tung dolang prote nil phone la comment lo na pachinik non nili video salam penang le tumpan nampak lampon po te pini video pan sekan ton lon next video long le cetang tu senang bye.